Sanibonani guys, how are you guys? Yazi ne I wish ukuthi ngim-expose lo mfundisi I wish uma mfundisi I wish ukuthi ngam-expose but I can't. Kon ngitshaba ya dronkong or ngitshaba lo suit because I cannot tell ke uzwelisa or I cannot chelete but I wish uri ngam-expose because osile me osile husa. Usese uyangibhalela uthi I was chosen. My story is a sad story but bengifisa ukusikhuluma because of ngife naso for iminyakanyaka solo sengiphethe enhlizweni ngikhula ngihlala naso because of I cannot expose the truth ngoba umuntu umtshela ka image to the society yena unal influence if ngacala whatever uzochange story asiphine against mina, so I had to shut up the whole time. So uthi sisi mina ngikhule like noma wami with my grandmother. Grandmother wami kukwambeka nomntwana wani singagodola. Beka nomntwana wani yabona. So bekuma wami. So uthi kuleza sikhathi ukuthi iHIV beyingasi exposed like this ukuthi abantu that they can talk freely ngayo umuntu aza khuluma status sakhe as a happy advice and stuff like that. It was before leso sikhathi masaqala ukuvela iHIV boindaba zokuthi mawunayo like ukhohlakele uyathengisa uyiswebe things like that yabona. So beyine stigmatization kahle abantu bebangafuni ukuthi associate nomuntu onayo and bebakhatha off. So kwayenzeka ukuthi my mother uthandana with this ubaba lo munye athanda naye bekasebenzela eGoli. So lo baba lo it means ukuthi got infected from eGoli. Uyabona cause bathi uthandane no baba after baba abaningane meaning ukuthi usisa since usise uLerato before abanolerato. After abanolerato man pastor nolerato bekayingana amncane, so ubaba bekasebenzela eGoli uye vele wabastep in waba stepfather athengela uLerato izinto in uLerato sese incane because of ubaba kaLerato denied uLerato. So wathola ukuthi umama uthola lo baba lo sithi ubaba uNkabinde uthola ubaba uNkabinde baba uNkabinde wastep in uLerato sese mncane amthengela amakhimbi amthengela whatever everything but vele bahlala vele for a long time and then only to find out ukuthi infected umama ngegcikwane and ba find out ubaba makashona ukuthi bekanegcikwane and umama find out ukuthi naye unegcikwane. Unfortunately umama couldn't take it, then she committed suicide kwabe sokushona kumama kwasala ingane. But lesikhathi azibulala usisi uthi beka about 8 years umama akazocommit suicide after find out ukuthi ubabazi ushone ngani. What's the reason? So before vele ubaba bekagula kakhulu but like bekafihla ukuthi uphethwe yini. So umama like bekangazi. So find out later ukuthi umama bekaphethwe yini, ubaba bekaphethwe, then umama naye wathi ukuthi angeke aphile ku society ngalokugula ngcono yena enzeni azibulale. So usisi uthi okay awushozi kwabe kusala kwami ke nogogo wami ke mina nogogo wami sabe sisiyasala ke together. Uthi ugogo wami siphile ngemali pension, ithi impilo yami yonke mina ngikhulise imali pension kagogo. Pension kagogo like i grant, the old age grant ngiphilise yi uthi siphila sivela from i background engasi sharp nhloko. So it's either so phila ngale mali le the whole month or uyosiphelela endleleni and then ugogo wami fanele ukuthi azame uhamba uyoboleka impuphu uboleka athi lempilo vele mina ngikhule ngayo yabona impilo engijwayele. Uthi okay sharp. So kenzeke ukuthi vele ugogo wami bekumuntu ukuthi uyathanda ukuyinkonzweni, so bese yakwelinye isonto. So base yakulelo sonto lelo bese le baba sijwayele ukuthi bayasipha vele imizimili nini bayasipha ishukela nini bayasipha amafutha yabona. Uthi okay masisahleli kwaza i revival itende revival orini bayibiza ini lamatende laba beze bazopreacha boma umfundisi nabufundisi bacule me for a week bahlomela tende yabona. Yeah uthi ize ke ingetende uthi kwathi asihambe siyoza ukuthi bathini yabona. Ayi uthi sikeze vele siye kulitendele bayibhala yabona uyosoleni guys. Uthi siye vele kulitendele uthi masifika lapha athi sometimes awushozi uthi poverty athi poverty abari
uyakhona uyibona but uyakhona ukwenuka athi umuntu ohluphekile uba nalesi smell ukuthi uyakhona ukumnuka ukuthi lo uhluphekile. Uthi I feel ukuthi loyo mamfundisi wasibona from day one ukuthi laba abahluphekile and then wathatha i-advantage from lelo langa asibona nje kuqala. Uthi masifika vele ugogo vele abeke phansi ngihlala nomntwana mhlala sithu inhlupheko as angisho like they want to know you cause bathi hey we want to know you in sizokulethela umkhuleko yebona hayi abatshela bathi vele bekulate ntambama bathi umamfundisi athi nokusasa emini sizokubona gogo yabona. Uthi okay sihleli vele emini the following day hayi uthi vele beze siye kuyi Friday night Saturday uthi vele beze vele abo mamfundisi nabanye abomama bayi2 uthi vele bafika lapha yana vele kube ukuthi vele gogo yabakhoma la hlala khona uthi vele like i-poverty into yasekithi bese lesijwayele abona uthi hayi vele baze vele bahlise ama-plastic vele wegrocer impuphu vele basithengele vele izinto sizidingayo vele sasendlini igrocer vele right ama-veg ama-fruits uthi vele gogo amajabule uthi vele kube ukuthi umamfundisi into ayenza vele kaninginyana uthi each and every month uyeza vele azosilethela ukudla each and every month uyezazosilethela ukudla vele sijwayele ukuthi at least okwamanje saphelela ukudla yabona uyeza azosithandazisa bayeza nabomama bomkhuleko bayeza vele balethela kokwami umkhuleko uthi impilo vele ishintshe sisuke from leli bandla besilingena sesingena le bandla leli kaMamfundisi sothi uMamfundisi umambani mara sothi umambani sesithi umama Mahlangu ningangishaya ya mama Mahlangu yabona sithi uMamfundisi vele umama Mahlangu hayi ngisebenzisa isini mangisebenzisini sesithi umamtawu ya mamtawu yabona so umamtawu hayi vele bathi vele alethi grocer every month uyazoletha umkhuleko uyaze uyangiguide as a young woman ukuthi fanele ngizihlokomele in uthi one day atshela ugogo athi yazi gogo bengicabanga ukuthi umntwana akho lo ngoba ufundile matric ucedile akasebenzi azohlala kwami azosicleanela asiphekele yabona nensizamkhokhela then masimkhokhelile akhona ukuza nawe akunikeze something nikhona ukuthi nikhona ophila cause le ndlela eniphila ngayo ukuthi niphila through ama handouts ayisi right ngoba kusasa abantu bazoza la bazosola banikhulumela ngokudla ngcono enze something asamele ukuthi athole umsebenzi ayikho kwamvele kube umuntu ojabulayo angibize ke sithu Sophie angibize Sophie umamfundisi uthi ngikutshela ukuthi ulungise amabhege uphake uzokuthatha uhlala uthi umamfundisi uhlala like the other side of town and like it's a distance from la thina sihlala khona but isikhathi ukuthi azobona ugogo amazobona nami vele bekanaso I don't want to lie bekanaso angakuthi uqale with good intentions ama intentions wakhe agcine ashintshe egcineni or vele bekaqale with bad intentions zasukuthi beka pretend asasi yabona uthi vele bangitshela ukuthi hayi ngizohlala kaMamfundisi ngizobacleanela ngenzeni bancedise endlini yabona uthi nami ngijabula ukuthi at least ngikhona ukuzithengela like ama trend impahla ezingenile ezitrendy cause ugogo wami akanamali kaningi vele mina bengigcoka impahla engiphiwe like emabandleni or engidonetwele abantu nje abangaziyo so nami ngize ukuthi mangasebenza ngizokhona ukuzithengela that skinny jean ngisithengele that crop top you know what as a young woman hayi uthi vele kube kanjalo vele ngibheke umamfundisi vele ezazongilanda vele makeza aze vele aphethe igrocer ashela ugogo igrocer azamthengele negezi ukuthi gogo ngoba akekho umuntu usazomthuma ezitolo ngcono sokuthengela ukudla ku-enough ube nogezi enough but ungawari uzosazokubona yabona uthi akhiphe kokwambe yangana phone uthi akhiphe ipopotwana le phone lelincane silibiza ipopotwana yabona uthi anikeze nogogo wami athi umntwana wakho uzokufonela kule phone le anytime makakudinga uzokufone na uma umdinga uye kamakhelwane batshele ukuthi bafonele umntwana sifakile inamba yakhe la nefonini gogo ajabule sivalilisane vele uthi kube ukuthi vele singena emontweni siyahamba nomamfundisi uthi mamfundisi umuntu vele uyahlala acukana gogo mina makafile vele ngiyaziphumela ngizele ngaphandle every time acukana gogo uthi like mina nabe singena that close relationship but ngoba manje sesiyophila together or akina chance kinodirang kenomuxwayela uthi hayi vele sihambe awushozi uthi vele masindleleni athi ufuna ukudla na uthi ngisabe nokuthi yakho sikilo wabona sokuhlala kamuntu manje sohuthulambile uthi hayi ngiright ngizabona phambili la siyakhona
okay awusize vele sifike uthi masifike vele kaMamfundisi mina bengicala ukufika kaMamfundisi even my grandmother kaMamfundisi akakwazi uthi masifika vele kuhle vele kaMamfundisi sazi msama uMamfundisi wathanda ugcoka amathupisi bamecha namahili namanels amechayo and stuff like that uthi kuhle sis Josie kuhle kaMamfundisi uthi masifika vele ngithola ukuthi uMamfundisi vele akanangane kwakhe uye nobaba umfundisi uthi vele ngifike angi-introduce kubaba umfundisi athi hayi baba umfundisi nango Lerato lobe ngitshela ngayo ukuthi uzozala azosincedisa la nendlini hayi uthi vele umntwana okhuliswa ugogo onenhlonipho ngibulise vele kahle vele ngilobona ibile kiname ngidumedise ntate mfundisi hayi baba umfundisi uthi ama ngimbona vele ngibona ukuthi ubaba right ubaba uzithandela vele ukuzifundela izinto zakhe ezincwadi yabona uhlala vele asifundela ku study asumuntu vele uhlala ngase TV uthi hayi vele ngifika ngikhombe iroom lami hayi vele ngi-unpack izinto angitshela ukuthi like lana ufeel free mawufuna ukwenza ukudla ungangicela ukudla uzenzele ukudla mawufuna something ikhona emakhabeteni efridge take it ungayiceli angifuni ukuthi ungicela ukudla kube ngathi ngincisha ukudla anything you want to do but bengicela ukuthi ungaphumi ngalela gate ungangitshelanga yabona awuphumi ngegate ungangitshelanga and please uzela uzosebenza angifuni ukubona sewunabangani abazongena la nendlini lokho angikufuni uthi vele abehle akafuna abangani akafuna ukuthi aphume ngegate angakamtshelanga so lezi zinto lezamtshele zona but when coming to food angadla whatever lana nendlini afeel free yo ngifeel like special ngiyabona uthi from me ngihlala endlini ngishare iroom nogogo to me sengine room lami ifridge igcwele ukudla amakhabethe agcwele ukudla kune TV yazini uthi ngijabula kune DStv or like the excitement like bengifisa ukuthi ngabe ngaba nomuntu ngimkhombe nje yo sengiphumile phela impilo yokuthi ngiyobukela iSABC 1 2 3 ne-TV kuphela nge-aerial iTV esathwara nge-stage so lofana ukuthi ngihafise aerial kaningi uthi sengila sengithi remote ngiyashintsha uthi like first few days vele ngifike ekseni vele umama ngivuse ngitshela ukuthi novuka uyenza breakfast ucleanela nendlini uthi vele kube routine nami ukuthi ngiyavuka ngiyageza ngenza breakfast ngiyawacleanela vele endlini kube impilo vele ngiyiphilayo and nami like ngingabi neproblem because bangisuse ekithi bathi ngiyenzani ngiyocleana like ngiyobancedisa endlini bazongibhadela uthi uma mfundisi angangitsheli mina ngeke ukuthi uzongikhokhela malini singayikhulumi vele loyo part kube indaba zokuthi be comfortable feel at home uthi every day vele ngiyavuka mangilanga lokho washwashini ngiyawasha mangisuse edradini angikhoma ukuthi amabrook ababa ngwa-ayina kanjani and then ngiphekha kanjani wardrobe yabo stuff like that yabona uthi vele kube like that hayi isonto ifike sesontweni masifike esontweni afike vele ngi-introduce ebandleni vele ukuthi hayi lo sokuyoba umntwanami ngithethe ngihlala naye umntwanami manimbona ngibona umntwanami ngimrespect give her love uthi ngifile welcomed man ngilobona uthi esontweni umamfundisi bana this big chairs yabona angisho yabona abasontweni laba abazalwane uthi kwana ndayitulo esikhulu ekamamfundisi nekababa umfundisi esenkuloma yabona uthi next to those chairs nama ngibekele a little chair yami ukuthi le i dedicated chair yangwana memoluti sharp uthi awushozi endlini vele kuyakhulekiwa entambama ubaba vele umuntu right uthi ngihlale for the first month kube iprocess inyanga iphela yangama iphela umamfundisi angiphe i300 athi ungaya emall uzithengela whatever you want uthi ngimangala ukuthi okay are they paying me 300 rands or uyangipha nje for fun ngiyabona uthi ngisaba ukubuza uthi phela ngiyabona ukuthi la ngiphila comfortable khona ujabha lona lichisi kana kwayi1 ngive ngifake neviyani if ever nebicon isikhathi esi1 uthi ngisaba ukubuza ngizithulele vele hayi ngiye vele uthi lelo ngiphi permission ukuthi ngiyemall uthi vele ngiyemall ngale 300 ngizithengele izinto zokugeza vele mangibela athi uthenge ini vele uthi ngimkhoma athi bengibona sleep vele abone ne-sleep usho abone ukuthi le mali almost ngisebenzise yonke angasho next uthi hayi vele impilo ichubeke hawu ngibe ngithenge ne-airtime phone ugogo ngibuza ugogo njani athi hayi ngikhona umamfundisi bekazile ngapha nabo mama bangilethele umkhuleko bangilethele nokudla bangilethele ukudla kuningi yazabe kubola uzoza nini uzongibona uthi angitshela ukuthi manginesikhathi ngizoza yabona so uthi isikhathi sindlule second month
iphele mayiphele second inyanga yobuyi-2 uthi uma Mfundisi angiphi 400 rand athi hayi ungaye emall, meaning ukuthi the whole month uphuma makayisontweni and then uyophuma end of the month baba mpha le 400 rand aye emall phela akaphumi endlini. Second month then uthi ngifonela ugogo, uma Mfundisi uyakupha imali na athi hayi mntwana mangiphi imali uyangithengela ugesi angithengele negrocer kodwa lana bangishaya ngomkhuleko bahamba uthi yobo yaza sihlupheki uzongithengele namabhodo. So uthi ngibone ngibali ukuthi oh lona akangibhadali ushithi usibhadala ngokudla kahle kahle ushithi akuna salary engizoyithola ngibhadala ngokudla ngaleyo ukuthi ngihambe ngiyosithengela ama-pets ngizithengele nani because mangibuye emall ufuna ubona uthenge ini bokuyimalini mara ngiyaphela ngale mali buyangibona islip uthi akakhulumi straight uthi ngiphi islip uthi like kuba yi-conversation uthi like ngibona ukuthi mara lo mama lo ungenza ngathi ngiso yabona hayi umuzibe izimalini mara mina lezi ziyadura asibone mara bokuyimalini uthi vele ngimnikeze islip abheka hayi vele indaba endlula uthi that month one day ngilele vele emini ekamareni uthi vele uba umfundisi like umuntu uhlala ku study uhlala ufunda incwadi uma umfundisi uyevela umuntu ophithizela uhlala angekho vele endlini uhlala vele angekho the whole time. Ubaba uyafika azele emsebenzini makabe emsebenzini uzingenela ku study uyasifundela oradlalela music awudlale phansi umbuzo ukuthi uyafunda uthi vele makakhona vele ubaba endlini nami ngizivalela vele ekamareni angihlali vele dandromori kitchen usiswa umfundisi makangena vele afika arasa avulele iradio avulele igospel ila sesikhona ukuthi umama wasendlini ufile khali ngizokhona ukuphuma ekamareni uthi le level of respect angipha umfundisi uthi hayi elingilanga awusoze ngihleli vele endlini ekamareni uma uba umfundisi vele ungale ku study uthi vele mangihle uthi ekamareni mangena angikhi vele like awukhi because of usendlini angisho sorry guys yo uvuka ngamatha sipap and fleece so uthi awushozi and ngiba late yazi isikhathi sakithima ha uthi awushozi one day ngilele vele emini ngicamelele vele embedini uthi vele ngibone vele umnyango kube igogo umnyango vele uvuleke awungizo ukuthi maybe uma umfundisi ubile this time azangaza ras mangithi vele ngibona uba umfundisi uthi bamfundisi athi ngangena but already so ngenile yabo like ukene kumunyago already uthi vele ngithuke because umuntu lo azange like sebene ilobona soyithuba thi bane conversation sithi azange vele uthi vele ngithi okay uthi athi may I sit down meaning sit down kuphi komupetong nangizwa ngisho komupetong and semini and bayi2 endlini akekho umunye umuntu uthi sisivele uthi beka uthi bengilele so uthi ngiziphule like mina so ngiziphule ngisondele like yabona then kube nespace esiningi lapha yana ukuthi ahlale uthi vele bamfundisi vele ahlale phansi uthi angibuza ukuthi mntwanami usikuphethe kanjani la endlini uthi vele ngikhuluma ukuthi hayi ngiphethe kahle yazi ngiphethe kahle athi umama yini ukuphethe kanjani hayi mama la ngiphethe kahle in uthi athi kimi athi whatever you need ngicela ukuthi ungitshele if ufuna imali if ufuna imali ukuthenga something or ini ngicela ungitshele mntwana ungangisabi ngizokupha imali yabona ufuna ini okwamanje yabona uthi sisivele athi ayi mina bengicabanga ukuthi vele umama uzongipha imali ngizithengele izimpahla anginazo impahla yabona so into ebengiyifisa uthi ngikhulume as a child ukuthi ngoba uthi baba mntwanami yabona uthi ngimtshela ukuthi mina bengikhalela ukuzithengela izimpahla but umama kangiphanga imali so I'm hoping ukuthi mebuza ngipha this month ngami ngizithengela izimpahla because anginazo impahla uthi ayi ubaba athi say no more aba akhiphe iwallet uthi umuntu athi 1.5 angiphe yona same time athambe uyothenga ngizomtshela umama ukuthi uthi unikeze yimi imali ukuthi uyothenga what else shows awungangibonanga ngijump empedeni ngithi okay hayi ngiyabonga emangihemall ke uthi ngamfonela ngimtshela athi hayi hamba mntanami sothi makafika mina ngimchazele uthi ngihambe vele ngifike emall vele ngihlanye awusoze bengicala nje ukuba upha umuntu 1500 uthi vele ngene emall ngistophe ngifike izinto vele ezingifanelayo ngibe sexy nami ngibonakala ukuthi ngiyintombazana uthi vele ngibuye endlini uthi mangibuye vele ngithola ukuthi mangifundisa ukukhona uthi out of excitement ngithwerile bheki kilobona usho hura ngwanyala ukuphumile enhluphekeleni uthi vele enhluphekeleni uthi vele mangifika umfundisi athi athi baba uthi wena uye emall bufuna ukuthenga izimpahla uthenge ini buyangibona yabona uthi vele ngimnikeza ama plastic as always ufuna ubona nani nesleep uthi vele ngimnikeza ama yo sikasiphelile guys le ngizoyirecorda le iphathuma ngibe emsebenzini
Sanibona guys, how you guys? Hayi ngibuyile. Usisi bathi vele afuna slip vele abheke vele uthi izimpahla bengizithengile besithi 1300 and something, and then i-change ngathenga ukudla ngagibela ngayo. Uthi athi ha baba uphele umntwana imali ningangaka, imali ningangaka, uthathele imali wathenga yonke izimpahla, u-ungrateful, wangathengela uma ugogo wakho something. Uthi vele umfundisi athi hayi lo mntwana uthi uzocela uzithenga izimpahla, ngathi hamba uyothenga ngayo izimpahla yonke le mali. So if ever ufuna enye imali sizamnikeza mase ukuthi athengile ugogo wakhe something, so it's not a big deal, yabona. But I was choosing ngibona ukuthi lo mama lo like ngamphathanga kahle ukuthi baba umfundisi ungiphe imali, and ufuthi mina ngacelanga uyongibuza ukuthi ufuna ini, mina ngamtshela ukuthi bengithanda ukuzithengela izimpahla, wangiphi imali. So yabona yaba like an issue uthi ha wena mangiyakho ucela ubaba imali, yabona. Uthi like akhuluma in a joking way, but ngikhona ubona ukuthi lo muntu lo akajoke kahle ke scamp. Uthi hayi vele ngiqhubeke ngizenzele izinto zami, uthi kwenzeka ukuthi uma umfundisi aye ku what conference, angazi women conference or something i-conference, yabona. So uthi okay ahambe Friday uzobuya Sunday vele prepare ukuthi uyahamba. Uthi makathi uyahamba ngimcela ukuthi ishi mina bengicela ugogo, hence wena uhamba uzosala ubaba umfundisi wani, mina ngihambe ngiyobona ugogo ngizobuya mawubuya. Uthi mamfundisi athi mawuhamba ubaba uyophekela ubani, yabona. So mina ukuthi fanele ukuthi ahlale azophekela ubaba. Uthi okay ayingiyekele ke le ndaba ukuthi ngifuna ukubona ugogo, yabona. Say 3 months angayanga nasekithi, so lungisa mfundisi. Uthi okay ngisale nobaba umfundisi sale siyi-2, ukuthi baba umfundisi first night vele ngingamboni umfundisi mahamba, ngingamboni vele singabonani, ngihlalele ekamareni naye asitike to ekamareni lakhe. Uthi hayi mangisekamareni vele umuntu anokhe vele eminyango anokhe, ngithi come in vele ngithola ukuthi umfundisi uthi uza agcoke amapijama. Uthi makagqoka amapijama athi kimi no bengicela ukukhuluma nawe, ikubona. Uthi vele ngishift like embedeni like ngisikwate like esayidini ukuthi kube ne-enough space for him ukuthi ahlale phansi, uthi umuntu vele ahlale phansi. Ora awushuza umuntu afisa udlula fasa kube umuntu ombhatamela wambrasha. Uthi yangibrasha, uthi like the way bengithiwe khona I couldn't even scream. Uthi umuntu wangibrasha, ora awushuza umqedela ngisathuki ukuthi umuntu ahle mu mbetheka le room. Like azange ngisho next uthi umuntu awushozi ayenze anginyokubeze. Uthi I couldn't even scream the way bengithiwe ngakho. Uthi anginyokubeze ayenze whatever ayenza without even talking to me ukuthi ngiyenza ini senza ini. Uthi ayenze whatever ayenzile. Uthi awushozi like inyembezi zithonte. Uthi ngikhale enye into ngayazi. Uthi ayenza qedelana nangiqabuzelana athi ngiyaqhulisa, but I had to do it. Uthi aphume ahambe. Ora awushozi ngithatha ifoni ngazi ukuthi ngifonele mamfundisi or ngifonele ugogo wami or ngenze njani. Uthi I didn't even know ukuthi ngenzeni. Uthi vele ngizithulele ngivuke vele ekseni, uthi ngigeze qedela ngihlale ekamareni vele ngingaphumi because I don't know ukuthi ngiyoreacta kanjani mangimbona. Uthi awushozi eze vele azonokho ekamareni. Uthi makafika vele apologize into ayenze last night. Uthi apologize athi kahle mina ngifuna ingane, and so I'm sorry ukuthi ngenze whatever ngiyenzile ngakhulumanga nawe, but into engifisa ukuthi ngibe nengane nawe because uyangibona ukuthi mina noma mfundisi asinangane. So bengicela ukuthi whatever yenzeke namuhla ibe between mina nawe, ungamtsheli uma mfundisi, ungamtsheli nogogo wakho, ngiyaxolisa. Uthi akhiphe i-3,000 rand angiphathi nayo imali, ngihambe uyozispoila esingane. Ora awushozi akade ubeka leya mali aphume ahambe. Uthi I didn't know how to react, uthi bengazi ukuthi ngenze njani, nge-post station or ngifonele uma mfundisi or ngifonele ugogo wami. Uthi me as being a child, uthi ngize ukuthi emangizele emall khuluma umfundisi akekho. Uthi vele ngemall vele ngibhubhudle imali, ngibhubhudle. Uthi ngicabanga ukuthi uma mfundisi kani lo ucheckile uthi ngilahle like ngilahle evidence, but ngizithengele izinto, ngize ngithengele nogogo wami vele izinto. Qala nangele ngihambe ngisiza izinto lezi kugogo wami. The following day uma mfundisi akekho iSunday, uthi vele ngizenzele
ngizigokwami izinto lezi uthi vele ngiphinde ngibone ukuthi njengokwami ukuthi hayi bangikholisile uthi vele ngiphinde ngibele kaba umfundisi uthi vele mangifike vele ngimthola uthi umuntu vele mangene mina athi hi you went to the mall, did you enjoy yourself, ukuthi kube umuntu ukuthi hayi as if nothing happened between us, uthi vele ngingabe comfortable around then uthi like yeah I did, uthi ngihambe vele ngibile ekamareni, uthi angilandelele ekamareni, uthi angitshela athi for you ukuthi uma mfundisa ngabona ukuthi mina nawe senzeni you need to act as normal as possible. Makafika la ngiyacela ngathola uactor the actor ngakhona athi kuye athi whatever you need ngitshela ngizokunikeza yonke into efuna ngizokuprovide, just tell me ngizokwenzela, so please just keep this into enzekile between mina nawe ibe yi-secret yabona. Or I was just like nami ngiyaziduduza ngathi okay ungiphile 3000 ngikuring because of bengicala nami ukuphatha i-3000 nje esandleni yabona. Uthi vele ngithula kwamfundisi uma mfundisi vele abuye uthi makabuya kube indaba zokuthi nisele kanjani baba, hayi baba naye ngoba isikele imsendoda 666 hayi sele kahle yazi umntwana uyasebenza uthi ngilike ngimlalele ngithi baba ukhohlakele lona. Uthi vele umfundisi vele ngilandelele ekamareni athi hawu bahlala ekamareni yini, uthi angithi ngiphethe ikhanda athi usele right no baba, ayikho into esinakusenzekile angisho azange uzomqeliza imali. Uthi ngimtshele ngithi azange ngimcela imali bengikhona mina endlini vele. Uthi azange ngimtshele ukuthi bengiyobona ugogo like I kept it a secret. Uthi athi okay hayi ku right ke emangihambi ngiyongisa ngilale yabona. Uthi le full day umfundisi vele kube ukuthi uthi umfundisi umuntu ungahlali vele endlini, akahlali endlini vele uhlala ngekho and ubaba yena uhlala sendlini makabe emsebenzini uhlala sendlini kusho akanabangani lo baba lo uhlala endlini every day and makahamba endlini usala mina la isitu. Uthi immediately umama the following day ahamba vele uthi bamfundisa aze futhi ekamareni ambuza ukuthi singathanda ukuthi siphinde into esiyenzile izolona mina ukuthi aje siphaxo happy. Uthi awusijuze imangalo ukuthi lo muntu lona like should lento le yakhe ifuna ukuthi siyenze every day. Uthi vele ngale ngithi no I'm not comfortable, athi the comfortable uzongitshela na uthi sisivele uthi ngithule, uthi akhiphe 1000 rand ayibeke ku dressing table athi minye yakho like anda ke kachelete or awusijuze abarchelete ke sibi babulela net. Uthi the minute abeka le 1000 rand uthi like mama ngisho ukuthi masimuntu la ngaba nemali la should lo muntu angangibhadala okay as much as ngisebenza la should singabhadalana mina naye like ikitekanika yabona. Uthi abeka 1000 rand athi uzongitshela ke already uthi vele aphume. Or I was just like I didn't have feelings towards lo baba lo maybe like bengimhlonipha bengamthandi, but the more like I'm fathelete the more like ke tsogela ke something hore go kaba something between na lena. So mfundisa satseva selo, you know what ntombazana awuyangihlula the more ngiyo uyangihlula awuyangihlula. Or I was just isikhathi vele si uthi ngidevelop vele ama feelings for ubaba because of every now and then umfundisi makaphuma uyangipha imali every now and then umfundisi makaphuma uyangipha imali. What I was choosing I remember counting imali already sangiphile ngifihlile it was close to 5000 but besingakajo senza next the whole time bekulesa sikhathi ayenzeka yi1. So each and every time angithi no yangishela imali each and every time angithi no and akangiforce mangithi no lokuqala nginubizile ngiyavuma but mangithi no beyangangiforced athi kimi uma mfundisa hamba bebaya outside the country as abo mamfundisa ngazi bathi baskip out to conference abo mamfundisi bebaphuma vele bahamba for 4 nights. So athi kimi athi we can go book if ever la I was comfortable, go out enjoy nje mina now in a different city, meaning ukuthi akafuni ukuthi babe la babazi khona. Athi if you want you can go book. But I was choosing ne roja ware chalete ke save ke satani uthi ngavuma or I was just kadumela ka yes we can go book nena mantombazana hayi nihlula no Jesu sheme ezulwini. Uthi awusijozi vele kube ukuthi vele say vacation vele siyazikhipha noma umfundisi uthi umuntu angithi 3000 athamba wenzini nwele hambo thenga izimpahla zilungise sihambe. Uthi hey ngaphuma kanje ngahamba ngayo kugogo ngamtshela ukuthi egogo kune course nyana ngifuna ukuyenza yabo 3 days nyana ngizabe ngingekho ngizabe ngiphithizela, so ngicela ukuthi ungamangali mawungifonela uthi ngize ngizabe ngingekho and uma umfundisi nayo uzaba ngekho.
hayi uthi gogo uthi ayi mina nginankinga as long as ungaphepha mntwana but uphelele ubaba abantu ungamshiya yedwa ungakamphela athi hayi mama hayi gogo ngizomphekela uthi ngaleso sikhathi sengijahela ukuthi Moria or awushows kana go ria ko kakho ko Durban uthi awushows lento le icala like ngayifuni and ngingayithanda but because of ntate Moruti uba romantic on the glad gifts there and there you know like seta the atmosphere gore ke creepes ke fola in love le yena it's okay se prepare down to the airport down to eGagasini at Durban but I was just fihla kwale motho o re booked to this beautiful place and asifika le ubaba umfundisi akusumuntu ogcoka ama shirt and stuff semotho ari short ibanong wathi king over this cool guy ubetha amazaza owabeha mo opara amazaza athi like the more ngiba nice the more like ngibona the real person the real him ngase sekuthi ngithi baba sengimbiza ngegama manje ngithi James Josi uthi hayi umuntu angikhiphe se-restaurant siyodla kusho like umuntu manje sokhuluma nami ngathi ngintanga yakhe nami sengikhuluma naye ngathi ngintanga naye intanga yami uthi hayi sizikhiphe se-restaurant uthi siziwe ku-side viewing uthi sibona izinto angise kubo Shaka Marine in uthi vele sibone kube mnandi vele ilanga lizoshona vele Rico Hotel ora fihla kwale awusithosi kwaska bathatsa gore eng uthi vele ngikhumule ngithi shaw uthi phela nawo sekeba kumuntu gore motho o mara on treata right you know like cabanga phela mina izinto ezisonke ngokuqala ngiba exposed yizo yabona beside ukuthi benginayo umunye umfana bengisontsha naye emakhaya but you know like ukuthola leyo princess treatment bengiqala vele uyibona ngoba umfundisi eyes asathi bangifundisa ngoJames awujoze ora ke fihle ke hlobole ke kana ko showering uthi baba naye akhumule ko showering awujoze iqale lapho inkonzo athi iqale lapho iqale ngale isuke itransfer to the bedroom or I don't want to lie uthi that first night was the most romantic night engaba nayo nomuntu wesilisa ore ntate Moruti bana ngambontsha gore aba re motho from Genesis to Revelation uira uthi awujosi uthi that was the first night engafola in love noba umfundisi manje bengasayenzeli ukuthi ngobungiphi imali bengisengenzela ukuthi banonkena le feelings for mona ntombazana yeah uskari ungathi umdala ungakaboni ngiyakutshela uthi awujosi ifoto uthi umamfundisi vela biza phone check ubaba wathi ngilele kulona amkhathi ukuthi bangakhulumi ngoba ke Robertsi mo kodedi what I was just the following day kube the activities the third day kube the activities the fourth day vele sibuye uthi vele masibuye vele ngitshela ukuthi ayibe asikhiphe under carpet le ndaba le ingaphumi so if we want to enjoy ourselves asibe like normal towards umamfundisi uthi ayisive endlini ngiunpacking ngifihla izinto engizifihla ekamareni hayi naye umamfundisi vele abuye ngimwashela izinto behamba nazo ngipheke ngaphukudla vele ngibe nice uthi but ntate ola or akijika ngithola ukuthi ungibhekile aroyithi ke kayitsori ke meditseng kwa and yakasi level nteke meditseng yo mina yazi ungamlethe umfazi endlini yakho noma intombazana esikamudlisa ngonyana komfutsi ngwahawo utlosingitsa motsi uyabona uthi hayi vele ngibe in love noba umfundisi vele aqale manje uJames vele abe in love nami kube indaba ukuthi siya WhatsApp vele mangilele ebusuku yena makangale ustalenza ngathi uyafunda no akafundi next ya WhatsApp athi send me amabele uthi awusozi ngithi say no more kobe kaka send me in owe kaka uthi ye like steamy sessions besiba nayo noba umfundisi uthi mamfundisi makaphithizela yakayikayi net imele tlatsa mariki ya monyako or awusozi go kitchen counter go dining table go the shower go bathroom ora no holy game every day parents le shifts I'll see parents le shifts ke Sundowns le shifts or ke Sundowns le pirate on every day awusozi ngikhohle ukuthi phela isigubhu mawusithela amanzi eventually sizoqwala yabona athi ngikhohle veg ora abamfundisa sithele isigubhu amanzi asithela 25 liters qwala in 3 ora awusozi ngibona ukuthi hayi man I'm gaining weight yabona
I'm gaining weight yabona ngiziye ukuthi hayi maybe uba Mfundisi ngiphethe uthi and ubaba ungiphethe kahle I don't want to lie ungiphethe kahle to extend ukuthi uma Mfundisi naye so phuma indabeni ukuthi ucheck ilip akasalimo kilabona so how lamalanga la so thengene skip hayi bangiphile imali kanti mabat abuza ubaba like in front of her ukuthi kanti athi lo mntwana lo ngiyamkhokhela cause hlala la simkhokheli so ngitshela ukuthi awumkhokheli so mina ngiyamkhokhela imali every month isalary athi bamfundisi athi hayi okay ngoba unemali eningi muphi kilabona uthi kucala ukuthi ngathi sekuba nama conflicts between ubaba nomama because of lo baba uyangiphi imali lo mama lo I understand but lo mama akayicabanga ukuthi mina nalo baba umfundisi singabe ikilabona uthi I was just one time ngiyeke ugogo wami uthi mangifike ugogo wami ngibheka athi wangathi uyangimangaza yabaza ukuthi abogogo ukuthi banalihlulile lela la kuba lescan uthi hayi ngithi awugogo mangazi uthi angabinotisanga ukuthi phela mina ngingabangela angisiboni uthi athi uhamba uyinto emtholampilo wabakucheck hayi kanti unomuntu unesoka ngalena la uhlala khona uthi hayi ngithi gogo why wangathi umithi man uthi makusho njalo vele ngithuka ngibe manzi same time ukuthi ngicabanga ukuthi ngaba lapho yilona uthi vele ngithi ayimina gogo ngiyahamba uthi ngidlule ngidlule e-chemist ngithenge into lena i-testing uthi ngihambe vele ngizitest ema-toilet vele uthi mangithi vele ifutho ukuthi vele umuntu vele umithi uthi ngithi khadla isithombe ngithumele bawumfundisi ukuthi mjida phela isigubhu sicula amanzi uthi bamfundisi athi wait for lo muntu lona hamba sizokhuluma uthi vele ukuthi uba umfundisi nginalabe kayakhona uthi vele salithu vele ngimshe ukuthi mina ngipreke phela kokwami ungitshela ngagijima ngayothenga lento level na ithi positive it means ukuthi kunengane on the way uthi uma umfundisi athi no matter what asimkhiphi lo mntwana mina nginamntwana so this is going to be my only child asikhiphi wena uzokhuluma ukuthi unomuntu uprekise umuntu wakho but mina will be there 100% sure ukuthi umntwana uba right uthi sizwane kanjalo uthi awushozi indaba vele ichubeka uthi ngivele ngibulele ngibothe memory to mina benginomuntu baba mfundisi mathi sengifanele out ukuthi I'm pregnant so sizoyenza kanjani uzongiqosha na athi mfundisi vele athethe ebandleni bazothini uhlala nathi so uyakhuleka uyakhuleka wenza ba preg yini ngesizulu uyakhulelwa uyakhulelwa yini bazitha kanjani ngoba ukuthi ulinde ukuthi uthole umuntu uqala vele uthi uma mfundisi vele athetha ngcono khipha lesisu angeke kukhonakala yabona uthi vele first uthi uba mfundisi athi anizozenza lezi zinto la kwami ayikho into ezokukhitshwa la umntwana lo yi-blessing from God yena lo mntwana sizomkhulisa esomntwaneni uthi bamfundisi athi bazothini abantu bazothini ngihamba door to door ngifafasa izwi lenkosi kubantu be high school cicela lo mntwana esihlala naye uyabona I was chosen okay isikhathi vele sihambe sisovele sikhulu uthi uba umfundisi vele abe there for one abe there lo makaba akaya kuyini bamfundisi sihamba siye doctor semaskeneni senzani yonke into uthi uba umfundisi vele athenga izinto uthi umfundisi ayibambe lapho ukuthi la ikhona into off umfundisi always angithengela izinto engizikriva uyazithenga uyangithengela izimpahla zomntwana ngazi ngithi ngicabanga ukuthi hayi ngizoba nomzukulu lakhe ngithenge uthi like uba mfundisi abona ura la lengane le athi uba mfundisi aqale vele aforced ukuthi uba umntwana ubani like ayipush ukuthi uba umntwana ubani uba umntwana akaziveze phela sibona uba umntwana ukuthi uthini ngale ndaba le uthi uba umfundisi solo athi hayikela lo mntwana kantini ngoba lo mntwana akasekomfortable ukuthi akhuluma le nto le yikela lo mntwana sizomkhulumisa esomntwaneti uthi usisi vele athi ngithi ngifuna ubaba kamntwana la instead lo muntu lona siyamqosha la aphindele kibo what I was choose vele kube yifight vele uthi uba mfundisi athi ekela lo mntwana uthi uma mfundisi athi wena ngiyakubona ukuthi the way uthitha ngakhona umntwana uzuthenga izimpahla zabantwana so uthenge nama-toy umntwana mfa uthi hayi doctor uyamkhapha yonke into uyamkhapha mina la ngi-sideline wakabani kahle lo mntwana lo wakabani akhulume namuhla iqiniso or else simele umntwana azalo kwenziwe i-DNA test athi yona ngiyakubona ukuthi ulele nalengane uthi vele kobe nto awushoze kobe nto kubakiwa kubakiwa
uthi vele kuliwe awushozi kuliwe uthi kuliwe athi ngobiza nabo mama bomthandazo uthi bamfundisa athi angifuni laba abafazi la kwami ubayisa kuphi athi no I need advice ukuthi what should I do because of I can see there is something going on and when akhuluma ukuthi kwenzakala it's either ukuthi wena nomntwana ndlele yakuthi lo mntwana lo ubaba nomntwana because umntwana lo akanaba nganahambi la uhlala la endlini why namuhla angithi mina umntwana akaphindele kibo awufuni angithi umntwana akakhiphele sisu awufuni uwolwayo uwothenga izinto uthengana izimpahla umntwana makufaka uthi ayidoctor ngomkhapha yini kwenzakalani uthi ubamfundisi alo so uthi ubamfundisi amhlalise phansi athi yebo yimi ubaba lo mntwana awushozi kwaba uqala kwezinkinga zami uthi kwaba uqala kwezinkinga uthi umamfundisi kwaba ngathi angangibulala uthi bekahleli like etafuleni uthi besuku dining table yena bekahleli bamfundisi hleli ngapha neni nginamastule lesingapha hleli ngapha uthi mina ngihleli ngapha uthi ukuthi asuke la ajump 3 chairs azelana ngakimi uthi uyenze ngesplit second uthi like umuntu bekafuna ukungibamba like kamholo uyahlanya uvulele amathanga indoda yami athi ngisusele ezilaleni olabo yintsha uzosalana kwami uzolana yami indoda uthi vele athethese uthi mamfundisi athi ubaba umfundisi uJames man uJames athi hayi asothuka ingane kanje angathuka ingane kanje uthi mina mangana ngizofala nganazi ingane ngoba wena khona uba nengane lengane le ithwele ilifa lami elithwele seswini uthi awushozi like ngimbona ukuthi umamfundisi like she's shattered because of amagama la umamfundisi wakhiphile uJames uthi nami sengithukiwe ke manje ngiyabona ukuthi manje ngeke angisekho welcome la uthi vele ngibaleke vele ngizele ekamareni uthi vele ngibashiye boyithu vele ngizokuthi bayalo but mo isikhathi siya ngizokuthi umamfundisi kahle sewukhule down yabona hayi uthi vele the following day vele singaphumula sekamareni vele sengithukiwe uthi vele ngizwe nokuthi ngithule uthi ukukhuluma uJames athi yimi vula uthi James vele angena uthi James mangena uthi vele angitshela ukuthi into lesiyenzile ayisikho right lo mama ngamphathanga kahle athi bengicela ukuthi ukhulume naye une idea afuna ukuyirepresenta kuwe so ngicela ukuthi ukhulume naye umlaleli yabona enensiza ukuthi wena naye nishona nithini uthi awushozi ule process yonke lesince kokwamathing meet asangiyikithi bengisifihlile bengayina sign esisontweni ngele ngisifihlile ngifonela phela ukuthi hayi ngibhizi ngale project ngitshela ngayo ukuthi ngiyafuna ngizokubona uthi in 9 months yonke azange ngibone ugokwami bekuyima mfundisi athi hayi ubhizi uyafunda bafihla indaba ukuthi ngikhulela azange azamtshela uma ugokwami ukuthi ngikhulela uthi awushozi leso sikhathi lelo ngabazokhuluma nami before sengijump part mara lelo ngabazokhuluma nami ngakho lelo ngabazokhuluma nami bekhulunywa ukuthi ngisifihle ngingayibandleni ngingayikuphi abantu bangangibona ukuthi ngikhulelwe so bangangibona ukuthi ngikhulele and then sizokhona ukuthi umntwana kube ngathi umntwana kamamfundisi noma umfundisi naye angasayibandleni angasayibantwini azifihle and then azisontweni so ukuthi uyena unomntwana yabona uma umfundisi wathi ukuthi ayeka right angaphilanga usebantwini mina ukuthi ukhulelwe angeke khona ukuze ebandleni ikhulunywe like that kube i-plan like that ukuthi umntwana uzokhuliswa kube ngathi waka bamfundisi what awushozi isikhathi vele siye vele pregnancy vele khule pregnancy hayi vele ifihlwe like that bamfundisi akasahambe akasayibantwini sihlala endlini uthi okay ngiphatha kahle but asizazwane like that but akasafuna ukuthi mina nomuntu wakhe sibe so together endaweni ngihlala khona endlini akahambi nami ngihlala ngikhona ngisifihle like that ngize up until ngaze ngateta kuyi-secret akekho umuntu wazile ukuthi mina ngikhulelwe akekho umuntu wazile ukuthi umamfundisi akakhulelwanga ngize ngibe nengayi ngeke ubane ngayi uba umfundisi abatshele ebandleni ukuthi umamfundisi unomntwana babusisiwe ngumntwana umfana sharp awushozi uthi okay umntwana makade uzalwa vele ibe like that umntwana athathwe akhuliswe umamfundisi uthi mina vele ngingamkhulisi ngingamnyanyisi umntwana ngisho like ngube ngathi mina nginini ingane umama umntwana uthi abamamfundisi bafika vele uzalise embedeni gcoke emagawuni ukhukha umntwana vele kube ngarike mutswetshi yabona uthi at first mayenzeka like bengicabanga ukuthi sifihla uhlazo ukuthi mina ngipreg in uthi ngibona ukuthi most this thing kuba ukuthi ngathi sebangijontshela umntwana yabona uthi the more isikhathi 3 months 4 months yadlula so lo muntu vele uact ngathi umntwana ngeke umtreata vele njengomntwana wakhe mina thulisa umntwana ithuliswa yimi khiphela umntwana izimpahla washela umntwana izimpahla kudla kibe ngari keneni kongwane ngiwaka
uthi awushozi lento level ichubeke so ngihlala lapha uthi mina ngizele kagogo ugogo mara angibone ukuthi hayi man like kune something change yabona uthi remember mina ngakagogo angilali sengiyaya ngiyambona ngiyajika ngiyambona ngiyajika akilobona uthi vele iyenzeke isikhathi kuze kuthi wane so lo mntwana wakama mfundisi umntwana kusingewami uthi ngibuza uJames ukuthi kanti James kwenzela what awushozi nali James beside ngudaba yangwana nali James resa obona sisayenza lokho kwethu but it's a secret vele sayifihla yabona so uthi ngimbuze masithi ngithi kanti James kwenzakala James athi hayi man miyekele apushe this thing because of the image yakhe sifuna ukuthi image yakhe iqale like ithinteke lobona so ngicela ukuthi umekele apushe this thing and then mina nawe sizoyilungisa indaba le as time goes by what awushoza umntwana athi 2 umntwana athi 3 ngikhala kama mfundisi ugogo amaqale vele agule kube indaba zokuthi mina ngicela uphindele yithi ngiyobheka ugogo hayi ngihlale nogogo agule aze ashone James ukhona uyangisupporta uyangilethela anything I want uyangipha imali but umntwana nami uka James gogo makashonile sengihlelile kagogo angisazi ukuthi ngibiyele kama mfundisi mangimtshela ukuthi ngicela ukuyela athi no sizohlangahlanganisa lo mntwana ngono mina vele ngingasizi ngithole something engayifunda uzongibhadalela ngifunde ngibele esikolweni nene uzangikhulisela umntwana what awushows uma mfundisi ukhulise umntwana mwazi 5 years 6 years sengiyaqala manje sengifuna umntwana uma mfundisi akafuni umntwana ngewakhe umntwana uregister ngaye what awushows izinto zenzeka kube ngathi into eplan bona boyi2 but bona boyi2 bayaphika bathi abangeplananga so wona no umntwana una 8 years umntwana akangazi ukuthi ngumamakhe umntwana ungazi mina ngisebenzisa kama mfundisi ukwazi mfundisi ubabakhe uma mfundisi ubabakhe what else I don't know what to do at this point cause ngiyasaba ukuya ku social media ngalendaba and uma mfundisi noma mfundisi at this point manje abantu abakhulu emabandleni like baphethe ibandla elikhulu but angikhona ukukhipha le ndaba le ngidlaba amahloni ukuthi umntwana wami nomfundisi but naye uJames akafuni like wambribe ondakela dilo umfathelete la ngihlala khona sengihlala edrobheni uyangibhadelele indawo sengifundile nami sengithole nomsebenzi but like ebatlonsa sikakuse kodwa nabila ke nalengwana le moto but I can't because umntwana wakama mfundisi nobaba umfundisi so kuseyangidla ukuthi ngiyenze kanjani and uma mfundisi akasangifuni next to her akasangifuni nakwakhe but umntwana kasilama hayi shema mfundisi ngiyakusaba how can you raise umntwana zane 8 years solo wena umntwana wazi umamakhe but knowing very well ukuthi ngona aswa how unale mutswadi wa high wanganikezi lo sisi umntwana asala ukuthi usisi nayo like kube evil in a way but why anganikezi usisi umntwana akhe back because lo sisi umntwana akhe and besides senzeke 8 years ago like hi baba yini guys ezinye izinto